Dezen leissun, téléphone et amistad. Première part. Devi telefonare. A cau. A Bernardo? O ben, a Bernardo che gli disem Bernadetto. Esperamor d'aco qu'as l'air encanta. Esperi che lo sarà incantato también. Adun, te là ici. Mon travail est pas acabat. Que travail? És une version que després 12 jours l'ai pas acabada. Alors, Bernard? Oh, sieu eu. Quand est-ce que parle? Tu nieto culum. La version, l'has finido? Il y a une phrase que la podi pas fini. Aquello deves la fin, tan longo. Ah, oh, es complicado. Curo lo travail l'auras fini. Me dirás ce que vuol dire la frase? Entendu? Mai, si es pas gaire voluntuoso. La Bernardo, l'has entendudo cantar? L'hai entenduto? Nem fugheri encanta. A une voce espetacloso, non? Oh, fughe vertadieramente un moment spetaclus che passeri.